Kajengnya keren kebaar halor ki jaka kaput hapering ke Meghalaya bat Assam menta kesngi ke kat Sautrik Ujemang kadang ya cakmat kabalalong ha Assam State Guest House Khanapara. Lalam kamat gi kenhun nak kajela Meghalaya da Menteri Rangba kajela ukon rat ki sangma ha kabalaya dan langru ki sembut Menteri Rangba kajela ubak Presiden Tensong bat ubak asnyau bahalang dahar nang ta udkhot ka kenhun menteri ubak coming one umbon bat ki wede ki nong mikmat jangka sarkar jela kat bana kaliang ka Assam pat lalam khamat ika kenhun da menteri rangba ka jela Assam Himanta Biswa Sarma ha kabalaya dan lang ki menteri jengki ba kentup ya Atul Bora Piyush Hazarika bat Chandra Mohan Patwari ringkat ki nong mikmat jangka sarkar Assam lapan long ya kani ka jingalang menya keren halor ki jing ia ha kabayade bat ki hinriu teli ki jaka ki badan ha kapun.